Tigin Trescal, Paing tu one assume a show woman. Well, do what? Let's forget. Kulo malla. All right. Tigin Chette. Saturday morning. Yes. By the grace of the Lord. By the grace of the Lord. Well, matlas Kosrae, Paing show woman. Kat pange kulo kaksakin kat ke elusi pepel chikatin si pataka akollah in long gas mon lal ke pel chinge. When a pel na kay wakate we to click din pelinge usies ko na inan alallah kataka when a penner shackle meetingan if in wo like a share life gas lowos ke pel chinge kulo. Ating interest call wala sharon mo makola o lutu kat kulo malap. Malap. Kulon chin god. Nas tak share na usya unsukunge nagat fresh na mit share. Okay. Na may shackle mi lam til long kom din long tigin. Long. Not that long. Mr. Liban, kumgan long. Tigin meshe. Nena, gas. Nena ma nebat van de vlogongan. Tigin sisak meshe. Unsugum sanga, gayan gaten long. Ei for nga long lele no kuntin long. Wala na yan lagawo. Output lagawuna nga. Kalbuna. Usies ko na manas. Angkin na ifo. Kung kan sida sangan si long kima mantika. Wala ka chaklat na mutawaek. Sida sang mas long ki mantika. Pataka kya phone tika ngay. Wana KahsInKol. Taka pe kya phone tika tigin. Okay, that's good.
LEUM GOD. Dua tingin mekil. Well, tingin, got like, share. Na mitlas ko sa ikipelching ngayon. Namnas we got on. Wana tingin mekil lang eh. Tagal likiyac si cash inakketeyac da tuwo kulo ke cash kadin ikas lang line misenga. Kulo malap tingin mekil. Kade akollah kadin sumpen na ke program ni cash lao. Kes oni ni cash lao we pro ni cash lao nakat fatako na ke me moliti nam senga. Wana kat tram kuin ke lani cash sum la. Shet teka taka wiowos bange sifeo. Me siemot tol Fulact netok ipru it course for single me course na ke long lai course. Atiki ngamo kat share tari mange katakolah kadin fast na met. Fugap palaluman. Well, ngawi kong game makumba akfasyan. Nakat taka komproy le kat fa usye unurungan alak tashit nakat sum na ke malitiyo. Oana. Kat mitlas ko sa pange we got ke oni ni gas la lowos ke KahsInKol lowos so. Nakat taka niral tikin trash ka len kol kat ke pro ni gas la. Paing. Ilo malap. Well, digin mo na at kalumya. Meeting ang shoot pelo kunorak shiproy ngan we kumpea ka lang digin mekil digin ishiran king lak. Lo malap ke Wiowos. common lowos tuwo. Well, digin kataw shoot pelo. Right. Lumalap. Paing kom lemis tilipan. Ngan paing Mwe Read mauchak tarangan. Tigin makil. Tigin isera. Lumalap singkat ke arslowosan. Hindi ka wikat ke R4 si plus kil tusingi. Ay pena sil. CPU4 taga. Likiyac frame. Kaksakin kat. Metigat fast na meta. Kate. 10:17 PM kuam. Lige wala likiyac sen. Kulo malap na sipe. Awesome. Nauna pa
Kat me metiket fast meta man kan siya klapela fakat me takin makatayak fast met katong ni proyek pelsinge kat si feedback ka na yetom kat flat lash kilitusinge dun chatte ka of kama met wiya shashi ke pelsinge ke ushka kom leila na seshna ke wan si feedback kaksakin kom ta kom na karngen kat ke kadanin siyan na kesh Susana fin pelsinge kom na akollah kom niye chang ne ki sharap si somla kom shak na kalimi lang silom na shish papaklan kil tu singe kat kaksakin kom ke kom should be si chance na shish God didn't make it right with you kom should be tafula mullash na kisilin sasya. This is the day that you have made, Lord gulomalap in wimet we are singe in kain sisin sige kaslom Orada na yok shui kaksaklash kimakom akfashela kamakom nomala in sikiyakinge. Kulomalap ki kakom esinasish kadin kain takapara ipkunesh kimakat kalngaya keke kaslom lutut ke proyeke yok tikinakewa. Eki akollah lashin taka wi fakak kema sumasalom ke kospelom nanakpanas kat papa. Katcheka en jivenam kuy katininakom. Wangin italash itaitete. Nanakmanas. Kashikat neki shamsham lasha infal naki makaslom simnanake. Kumakalem yeki masmasalom na yen nakewa. Malio tolu takaniwe kumaya pashin maslo. Wanang using ngeng nasesh. Kadin fast na med. In kan wiyak yoki kunokon Fulact singi. Kat pray pe ke pel singi in kain esam with wiyash mamta ke pelinasyo laki pel singi. Tamot siyauklen alash mamtulle fast gikat. Katlalal fungi la aslen si kom nanakola. In dagaska met mutulla na kay walom. In soak ke mano sa si na kay pakanyang si kumakola ke rapture. En asyesh na kay wow. Kana sielos mae siyak na molin pelsyo o sangpe. Glorified line na Elijah. In kain patay mano. Som na kay pakanyang singin. Kat kaksakin kom. Ke ushngak lom men lom. Panangara fulfill. Mulai lalo mingi kewa. Ke masap makumsang na sin Moses. O ebe ke pala kumsang na sin. Takin met pala ke Elijah. Som ni kal malakay. Kaksakin kom kat papa. Nanak mo na swipe matlash. Ma ekin mas. Palakin mas. Ngalingalan mano. Nakanlay kinanakla. Palape. Falin falayak. Kishbin mas keokla. Akas mo kinyelos. Inti salga miselalos. Mas masalon fako inge. Kat ngishe pasyung. Kumin. Ikestapem danin siyen matlash taliknatash. Nakewa maasin kelpous ki pelsinge. Kat siyaksyung kat flatlash. Inka ikas matanin sielos ingan karsnarum. Ka finne kat met mafurat forma fin pelsinge. Malipisi matuaslash. Kama walom nanchonotlan makulukla. Kat ngishe syum kat papa. Kashi kat kayo katin nekom. Kikadakolan fashnamet kibi. Makunasya kat matayang nagigiltusinge. Kat ngishe kikalom. Kumfakla, kumelikia, paraklito, kawak silong comforter singan wikat. Nakatulal fungi ke, na kume nekat lagi kalangan medalom. O sen vulwas kinugdugin mo yung lom kat papa. Katinge, supay katlen pagkigasto. Kine, kat pray kamet na kay walash. Matalani, wibi ametlash matakape. In wikat kesa sinsinge. Wibi ametlash, makul fela misinge. Ako neni en White House na ki en sich finan Kosrae. Kat ngishe oinge at papa lalal fingi na kumakash. Kine mun kilo si fan nantum. Sakulo malapasyon. Amen. Na Mr. Liban, dalang aflog na room. Nash me faklong tanga si skoon ngayon sang. Okay.
kastamit. Fact for tutuin wala pa na proy na kasi tagaral tiking tres kalinga ke kulacnsap gat ke molash ka sie pain met na walash ke pelsin kadalle shumallap ke olutu siette se met katin daga wi met clash Kosrae ke pelsin a fin jaga pagatin falena wi na schedule sa singe fale ke inoi lonchilan god a banga shipe shimara kataga pe wi long na kishin proy se Paing ya utak yaklan metlalal fumi banga focus narrow minded si makatita naske katila wi malan fella katash fin fella singe we are in this world but not of this world when kat converted kat met Christian kat metlan god na when makat chumon ke man te farna ke line singe ke approach lan talit na din God nga Old Testament they have to approach God in his way masaplal katakan na ke new covenant singe new covenant singe na Jesus Christ pain kenek molds ko fan na wana gospel al son singe lakos for son course I am the way the truth and the life no one comes through to me except through Jesus Christ to the Father except through me ale su kaksakin God ke may kek lang ka din taga inakes makinyikat when ako long back siya kunokon ke week siya Mwe Read siya may taga pe akketeyac ke kaya Exodus long ulya first na kaya we tongul megos nga tongul it course akketeyac requirement siya lenit course met tongul matake arak siya lalos takana si kumising papen nang kad eni na kadin tagarun kad pel na kay woman kadash ke sinful nature siya nga ele usye pe kadin lamon na ke Old Testament feasting ka sacrificial system siya na ke wala yung sasi siya la nanak na large ka inche pushort na large usye pe na kadin me aramate akin choye kad naro wana in na ke wena kadin daga siyak na manas na singkat kadin me taga wena in the Old Testament that they came 7 days a week met tolingan siyak na manas na sin met lalos matay korolos tal siyak na manas na siya sifena na wipe met lalos ngan nangako it's a personal relationship chisil faculty like in New Testament nge finne kum non ka na kum commit sinship nakatli na ge olela makatil sang na sil esikiel ke esikiel tongolon korfos longolon kors long lead korsilpe chairman ya tongol si fos tongol tolunga tongol lakos new covenant kam me wala yang sa singe pa las mos lain cielos me masapo sang na me innanak laloso nangakom gataga program si lowos nga met Kosrae nga in we ko was mandine ke siete inakketeyac kay siya akes makinyigat ke muli na ko lalash kay siya Jesus level ako na follow singa pa na focus point pa na kadin sumon pel na kayo wow kadin te fosek when na fella singa fosek when na lipan il fosek ke mulal meta mul mata siya meta na lipan ministry siya pelal len mata proy ke fella singa nesmakle menash mit proy ke nga esmakle kesbin pakot ng yokman kadel akfishashla nanaklagangan taga ke oh yes sige ko mul na pa yesing raw papengan from ni kes lagan taga long kishin proy sila tigin
tagada na mit pacl Fulact le mo in siwn mit lalfungi kepukan yang siya wana siya tesulun ka sapta ko fosngal tulun ka siya lal ko chakalim kat focus na ke masing kat focus na ke kus long siya kunokon beke week siya mo si lak masala inshal Aaron kufun paul lalap ke le me le peu le yotlal kufun ni lalap ke me right side ke pa pala kalam me dominant part ke me onain ba dominate me munun Mwet the right side nakalmian ba Milo's long ngayon malan kat magayin kulacnsap lalan manchin kat magayin natal follow kat magayin ito ka na si kumising ito papen na concept si makadin naske kat mat Christian kat longga na malan kat Genesis ni ka Revelation kat oror malan kat magayin main sa ngaking siwayel nakat fastukun kat ke masap ko o yan ako mo sinashish pataka summarize ya kige metolong lu faston ngoli chosn kyang ngaw kadin lang si kadim met ke inchiers ken nganar ken nankas kadin lang si metolan las wana gat lang si gat sifen it's all about love nar ke belching pakadin yoklan gadin ji bakes makinigat kai shi katina woligi meta mo kadin ale posisyon ni tala kat no fon na mit kuluk we need God kadin aramasima ipulime ko siya kalim I feel you nga ito what you going through when Jesus Christ ito kalaman Mwet went through suffering and learned to obey mana kayo when Mwet awan makuluklal agi belching at true kaksakin God ke mana kayo kada somnal tikin nan tagara liti na wowolan nge inakayagat kay siye nangena me metingasangan walal pe akolin mat luo shit mat luo mataka likiyac pacl ke belching shepe pako nanalify tuwo kulo malap na shepe na tamalel tigin per tuwo KahsInKol kulo kaksakin God ke sifac kagak indi shepe inside kulo malap tigin Paing show loman God bless you right God bless man tagaywa tigin kadaw shoot pala kon fast na mit na ke malitina wowolom kumakula na shesh na kaywa kulo malap tigin ke pelago Lamalap betigi maltuyan nga ke siskon ngayon right agalibre fast na na mit me agalila una windon dika lakan share katika mind ko flying in one more time una kada diversity eva populate masing kaksakin kat ke me takani wola skill tu singe settem singe marsden singal me kos si fesi magate samsam kenge fakmo simetol Fulact netok na kagate samsam ke focus lasha indafilana tuisilal lemisli panekaya kagate samsam ke yok na ke me Roland Prisa bangan masima yok in the coin gashikat ke na keshipen introduction malwalay kaya dari orang caption na guess ala ka na ke samsam mga kum kalim ke kat mutawaek me mata ke lutut ke secondary school ka finne ke alushik magat weekend na va
Masap lo Mr. Liban na siya ko nge yung transition na ke first mga akollah ke ipuit ko first singal me ko ngilong ulal ko siya na ke ka chamcham ko ya ko ke ka tipsina luti wo ulal ko ya chamcham ko na yok na ke me besi malille kadel la card na feed and ke me fall of the humanity na panangara na Mr. Liban ngati kan share level lock nga fin kum kain me Shkelila kung kan share na kipayapulan na ki marichi magadash kaya ka din ridelamit alula ki patfash na mit Kay na aw na ngayon siya from tuwan kumin me shkelia mo yun ako flash share level lock na nga na masir nga ki flokin kat na ni kaya when pelsi ka di kontakan la me sham magat familiar kaya nga eto ka ni shun sham shikel milk kasidek nga na eto ka na si kumin connect na pala mesira la yokshipe nga kuminita ke milk kasidek pang masi mga ke inanjik komo mayen kikat papel rigat lenge ashipe na wo yoklal balrela kung rela kan rela share papalan ke Mr. Liban kung Ipru share ipkort fosingan me skilila kung kan lima singan tigin. kashkel vatamet well sang na ke what is the screen lagan sang na ke medyo special lagan kain gwandanye at hindi Kumli kalbangan na pangan merit si magat erit ke aklamalap na akamdale mem skapas ke bel si ma ako flash share mga ngayon aki share na guy ako fla tawona kada kampare digan rela maluto ta sa naging akalim yu aski ikas community kaya ipru ikas community kaya Siena geçken lakos. Masin jengin ngay çingen mi koş nang long lalikos. ngan mi kos ngilong lalikos kaya tride la win merita mit alula ke nakat fataka na ke me sam si mga sam dektari ngay sipe na met tolo na mels KahsInKol may civil barrel na kalem lang sipe na kain met tol si kyaktari sipe na mel KahsInKol elda tia rekle siya met tol kisipin mga sap ka akwaklan su flala ake kalan mo lal mawangin siya fla ke pasingal kor fak mo the mas ta fak kung may fasi met tol nito yun na met tol mel KahsInKol singalal kors ke mainge masap me ta si silatari kisipin masap se manas ewangan sipe singal dia the masap lan mo si tia kay naksi was sila kate na ma inge ita ka na siya finshak siya wolikina magat ta finshak ke meta siya fototo yekat na urine gat na longol taga vakla siya yan mainge as Fulact siya ka ati Lorela wangin kainin Fulact o hingi ta oreki shishnya ki Mwet tol ngiye longol siye aget siya silta orekla siya Mwet tol kati Lorela siya Fulact efak na siya lemil ta Lorela siya ulelakko ele fatiena akollah sifac come va siya Mwet tol neto longol luo kalmen maingi pa siya sil ne akpaye na siya sla efar siya uleng marslos ekat siya wolikima meta longol dolu aspe siya maikle basanan Mwet tolin bel meta Buenos misia tia kanchi filara orek makonelos longol akos et siya sila mulna neto erek main tol lala etia civilita kang nasin siya matsaye longol mekos o inge elkain molelos na kayo wasya taka na urine gatkel inge eneto moenel mo mabatpat na lan sikiyak na sin gatkelos longolon gosh kemainge siyas pakainin matol Fulact sima kadenina el matal wangin matal wangin mafokfokinel
El shishilaligi met kuluk, akketeyac na yen Fulact in Kosrae. El di oana met tol Fulact inge. El di ene na kaksakin nukewa. Nakimakuluk la jivana met, na tafana kimakuluk lan meta. Elora kisesi fana, ki pel si fana nakfali pel nukewa. Kiseka na la si fana. Masa plan Moses, nungalalikos. A shishki met sesi was, elosin met tol Fulact. E wala na silang God, we Fulact siya, marek na tukun masa po, marek makanyakin silela wen natal, nakimat tol Fulact. E wen siya inge, was lena nidok. Katakan ni Bray. Kat papat mas, katakan na yeto min kain siyaksyon, kuminak na skasya kat ki, masim lagi kaslom. En makat fototo lagi akketeyac, nanak mo na si kesta mutanin siya nukewa. In takakalmiyan makasom akkalemi. Mwe netala si taitete. Kat misya o ingesyum, kat apatamas, inoana ki kumongyang nagifoko, eta mel maulyap. Leila, mas talom, siya takain nutikat, aksyo sigat, ekaikat. Inusepe maul na siya. Kinem kat papa, katalal fungigiwan na dun Jesus Christ. Amen. Klumalap, gingafakla, Paing na kingasam ng kikarden na fiden na God blesses human in the garden to be his royal image. El likiyac ke me garden of Eden into patafulya na yok na nasin prise. So that human and God can work together as one. Mwet God in the kanirikma. And this whole setup is called God's blessing. Mana kayo malamalang ko inusyen siya una siya shmeta. But tragically, bakumda, priestly humans are duped into rebelling against God. Pasikyak na may tol masol lang dahil tagata, tiyan arama lang silang kata, na lilile, nagikarden na. Tajakta siyash, katilulayla la silin, descendant lal etaka, inkain, katangla, elsema, orela, metaphor shek, inkain, to restore humanity and the royal priests. Ketukun fall out chinge. And we learn he'll be both a priest and a sacrifice. Napakatasham kaya. Then Belsinge katitala, humanity is outside Eden, and things have spiraled into chaotic violence. Nakat el shulela siyan yan singe e premisera. Kadit pangol dal nagi felinuleng genen. Il eluleng silos mo efa arlena me, they will have a huge family. Na blessings matamot kayak may tadifen fintalik natin finaniten na lesang. Tasak ta blessings nga temanan siya sera at temanan siya prem. Ilke inflow through the whole nation. Na pa she pays here in fact to make Ephraim's family like a priesthood. So Ephraim, that royal priest, we've been hoping for. Diba? Edel pa may tsingan. El then assume mysterious figure singe. Na pa akketeyac la. Tukun patamle di paniluti ka te kaya. Tukun Ephraim il folok ki. Katang lalal ki. Risky pero si malsum na ki. El fara da ki en singe bang Salem. Salem singe bagat bangon chair USA lem. So Jerusalem mo singe. Kilfasha toko sa singe faran sonol. Na toko sa singe
kita kan sonula el tokosasi sudah priest. Tokosasi nge serve the same God that Abraham does. Na inil pa Melchizedek. Pakatlong gelutiye kaya. This man is a mystery. Then akollah ko, man, why you worship Abraham's God? We don't even know this family lineage. Wangin makatake siya ulala. Wangin pa akollah lal Mr. Lipa ni kaya. Wangin biography lal. Wangin me akollah din siya ila. Now Melchizedek brings this great feast out to Abraham and his army. El usi kafasi na sildal na sila Abraham ay army lala. Na elsang blessings na sildal. Na masil kaya kalimin sila Abraham lang katangla si makum takokengen matakasinkat me. Kaya kalimin na sila lanitake. Na kishipese Abraham sang na sila Melchizedek 1/10 of everything that he has. And that is the story. The thing I have mentioned, Melchizedek el king sil tokosasi el priest sila ng Salem. Siya nga fakmo pangan inila ng Jerusalem meda. Jerusalem singan, ka Salem singan, pa capital al Ephraim ki siya ulal tu kama tempola masalafea. Na siya dapat singaw ka 10% si may Ephraim sang na sil Melchizedek 11 na 10% si ma Israel nga etok sang na sin priest laldala in honor el dal ki urek malaldala. Urek malaldalye ke tempala. Na pa nga sam si ma belsi nga Ephraim taka in the papa tamantalik na din Israel. And he's honoring a royal priesthood that existed long before Israel temple or the priests. Pa Melchizedek singe. Ale yokshipe ka dito masingen. Nakadeva flok na ke, mayen. Eta ka na tukni ka des taka kel Melchizedek tak na shun sham kel David ta. Taka flok na kel Ephraim. Kat connecta na Ephraim Sarah Ephraim ko fla me arstalik nata. Na me likiyac pa o yesima Sarah sa Egyptian slave sila lain som wala le Ephraim la siya talikin natal. Na ke talik siya oswayak le mutawaek pan pesi ma Sarah mutawaekin siya nga me slave woman siya nga. Masi matakan dudikat ke sham siya pa instead of trusting God for a family, they do it on their own terms. Pange o ye makat finjak na ke masi katisum na rin kada katta for lesbian am kuya. So God eventually does give them their own son. Tok na paita kyang Isaac. Na masamrang Isaac ka el sang al julbers kenis tamula Isaac ya. Na el pang Ephraim then usela ka Isaac na finon Moria. Siya tesil sang na sila kelilal fung ilala. Kat papel in na Ephraim then own up to his own failures. Then matulokon niya scheming lal nge. Then kain tuwi ka siya na lal fung ilan siya nam kuya. Alen sang o lal siya ulal na singkat. Dan nalal fung ikikat. Na pa akalimila Ephraim Isaac som. Umlike pelsi ma de lukiyac Isaac lucia to nga fin pusa lukiyac na finon Moria. Tao sin luya to ko siya si lukiyac singa lukiyac na finol Golgotha. Ta palachi singa na kalimya. Ki pelsi ma Isaac Ephraim gain unilye Isaac ko siya kanala katel dulokunilye. El dulokunilye langet la tabaliek ramsugua coil trim la ke inime pakokul manin jiven lame. Na
masir ang akalemi sham singe kinga shimon na ke Melchizedek ocean na shel Ephraim insinge Ephraim chun be God ke final ko ng isa bang mo mountain of Yahweh ba God, that's Jerusalem na sham lunga ta kanina akalemi high places ke Jerusalem sham shimi ta ke Ephraim ilsun royal priest sham siak God provides a substitute sacrifice that covers for the sins of Ephraim's family. Kaya na sham lunga point forward to the need for a future royal priest who will also become a sacrifice for the sins of Ephraim and his family. Na insing ifala na mit, siya Ephraim become an entire people na pa eventually dahil sumda slave vinanichya ba. Nagsinsiyak si matakangi pa. How can a group of slaves produce a royal priest? Exactly. Napangin pa si Moses sila kan gipit siya. Siya samsam kin Moses sa kat saman ki pa le Mr. Liban na samsam kin na ki me akmo sama orekle na kel Aaron kadil pang lenus talik siya ngi pa Aaron il takada il pa me royal priest lan met Israel ngi talikakos na ta luan waki na tapapiyo. Nakakina usipet siya nga nakadesom na ki ipru itkos ngan mi kos kelong ulalkos. Namun kingakalim tayo o yesi nga Melchizedek ilan ang pitsa siya na me nga nasim mutawaek foreshadow masim likiyac priest na pa si may fatako. Na pa ikaya ko usfindi psela kelutilal le Mr. Liban elusi sam sioksingal fasakos siya kalimila lem ka de lorela wolacna sa ele fatia akollah fakoingi come fasie metol netok na Melchizedek. Nara authors argue in akalimila Levitical sacrifice, Levitical priesthood rega imperfection ge pa ara utaka na sirfasing ke samsi uksingal fasako so lem ka de lorela wolacna selevatie akollah el fakoinge come fasie metol netok na Melchizedek. Na new priest sima samsam kunya kay baka tatari la pa Aaron. Ashek lege priesthood singe. Na ke Levitical system siya Levites ngay pa fong ke me and matal nam tal siya lal pa fong in temple nga kumusenge kat fong mo kay na kisbin list siyam siya liktari. Takadin siya long maluto siya uskat na nikelipit siya singe kiupayan pel siya mamangisik ka pa le Mr. Liban akketeyac kaya skemut ko weeks siya kumtali siya sa lagi ko sronge mama orek ng sacrifice ng na ke ala na kem kata na skemut ko siya si ma idalorek makaninsang atoni molan met nga ilafun niya mo kayo na makuluklal dala elden na makuluklal losan tok tok feta ka na ke le me kisipin ka te shubem ta ki kain masap maurek like Levitical system mo nga papol el fact mo makulugin ti lemi ko wos ta ko ste molye masap yelang kalenglan God ye me tao sin jima ta ko tok na pa author sige proof ke puksimat reading el kodie na kesam siyo foksinga o fosako singe inakalem yela Aaron pa fong ke me ka cham ke tabernacle ka an holy of holy
Tajakta, Christ will become the perfect final priest. He is one who allows to follow him as he enters God's presence. Kaya Jesus Christ, katukwel, inka nuchak na presence ng God. Narata ka na ki, fosingal me ko singiskalit ko fakla, siya na metola na Melchizedek, mangis velba sifilpe, arulena, kalimla, siya na kainin metol si kyaktari, siya na Melchizedek. Ilta tia rekle, siya metol gishbin masap, ka akwaklan shuflala, akikalan molal, mawangin siya flake. Tamas mas na fak, kung may siya metol nito, ina na metol Melchizedek. Na first singa limikos na gisingalit ko spangan. Mekal meye. Old Testament priest nge, yok shipen age spiritual life limit Israel. Tajak takalim yakla, it was imperfect and temporary. Napavakla, prisifan na baka in fataka in fulfill God's plan. Napa akademiyak mo is like Melchizedek and has a priesthood in the line of Melchizedek. Siya pa akademiyak kaya ke judicial minister lipan ke ipruit ka fashion na kasingaul ka fitness om na kasingal ako siya. Ke elas ke line of Melchizedek that Jesus Christ was both priest and king. El tena da ka priest se Kishbenil Levites. Melchizedek was a Gentile priest, so Jesus did not fit the pattern. Kaya akketeyac ke penalty sila Mr. Lipa ni kaya Jesus did not isusle ke tribe Levi. Elta ke Judah. Instead, he became a priest by the power of a life that cannot be destroyed, because there is no record in Scripture of Melchizedek that wangin makalem yayak kemisila Melchizedek. It is as if he never died. Nakadeta kilem Jesus Christ. Death could not master him. Megadeta ke, he defeated hell and the grave. El katangla, el misa, el molyak. He died but rose never to die again. As a result, he will never cease his priestly ministry. If I want to ike. Nara give and Jesus fulfills the qualification of being a priest forever. Keshipen Narela, he became the final high priest, and his sacrifices forever the breach that human sin created between Almighty God and sinful humanity. Christ is immortal. Mekalmiyan. Ilamol nito. Narahil takatil fulfill. Masima kalimiyak ke samsyo folk singaw fasako shima nga usi ka chamrong kun meda. Nake all priesthood chima ka chamrong ke Levitical system it was incomplete and now abolished. Napa uskat me nage fas singalay kos nage singal yavakla ke mainge masap meda sisilatari kishiben masap semanas ewangan shipe. The masap lan Moses at yakain aksiwo sila katay na ma inge otaka na siyesh sifin shak siya wolikina makat ta fin shak kemeta siyak fototo yekat na urine God. Masika na kalimila the law had limitation. If the law had been perfect, if it was the perfect path to God, all the people would have been able to enter God's most holy place. Finbangan, oh yes, yeah. If it had been perfect, Naira, most people would have been able to enter God's most holy place. As it was,
kimakadita I appreciate mo kayo na pa kayo nuchakya. Pelsi fan na kiyesi. Even then, sacrifices could not completely atone for sin. Nikimal suminaro mga faka. Tepe na atone, ela makuduklalosa, ilafan yena. Tashakta, ashplan mo wusilan God. Ashplan mo wusilan God. The old requirement about the priesthood was set aside because it was weak and useless. Wangin makuluke, there was nothing inherently wrong with the system. Mayin makati lorela. Tashak takishi pelal, elorela na foreshadowing, nganang nanasi, masishkiya masi ma evataka, siya evataka ki truisan. Saya na, masa pa mit nothing perfect. The kalme pa masa pa me purposeless. Pakalimiyak staklop. No if you want to. Pakalimiyak la. The law taught the consequences of sin. Kishipin masa pa. Ora kaditala kata astafung le. Pakalimiyak polil fa fakirom dolu fa slongol ilange. The wangen with actual siya kimutan gat kishipinil akfalati masa. Masih fact. The wangen with actual siya kimutan gat kishipinil akfalati masa. Paya na masa po ora pa me ilakalim na sin Mwet la ilurek makulu. Pole jibe fact ke saptal me ko foslong le lange masa po ita ka in pa nang urek makuluk in yokalik. Tasak ta yen makuluk ka yok yokalikwe langgalang lang gat yok kalikliki. Napangan masima pointed people to Christ. Pataka kelatiya tolu foslong lakos kel me ko fact mo. Oingi masa pa likiyac nike Christ iltaka. Nakatafak ko in actual siya kimutan kat kilalalfungi. Inge gepelin lalalfungi Christ takatari masap LTS feel likiyac. But law keeping cannot save everyone. If the whole system couldn't accomplish anything for sinful people, what could they do? Aramet nga ininain mutawaek mutawaek la nakesiye fin saksasya. Napamasingan pa elosin sigain mutawaek. Shugin ganik den fututo yang nasingat. Napauskat min nagifaslungon nagilunguluvak mo sayan mainge at Fulact si katilorela. Wangan kain Fulact oingi taurek ki shishkiya ki tolingiye. Akketeyac sil taurek le siya tol katilorela si Fulact effect na sil. Lemil taurela si ulela ko. Eilevatien ay kolla si fact. Kumefassi tol neto. Kalmin maingi pa Jesus el muyakpay na siya la efa o siya ulengin maslosh e kat siya uligi mameta. God didn't have to take an oath because he cannot lie. Yet by taking an oath, he added emphasis that what he said would definitely be so. La mail fako, pangan may sikyako. Pakalimiyak mo, ngata kaksakin silos, erela ulela nakolok, elos siya fatiena utyak na infelsi mo, ngako insang mungla na siloswe. Elebe fak mo, kimaingi, katsa lalalfungi fa es mung na si makadil ulalake. Na oana kelta fak mo, ngata kaksakin silos, erela ulela nakolok, elos siya fatiena utyak infelsi siya nga, ako insang mungla na silos. Ilta fak maingi finnis aflarik malalki pelsi ilta orela fella. Na silos siya ace makadil ulalake. Katil kinatahin arula na kalim silos la. Iletien ay kalla na naklal. Oingil sang falaklal in weng ulayang lal.
Na ara nga ko men na kan fibangat dali na ke Levitical priesthood siya. Mata sikya ke Levitical priesthood siya madarik makan nga. It based on the law. Mwet nga ma-appointed. Kung vinan ka na ke final perfect sacrifice siya matagang tepangan ma, siya silat ka masap. God ordained Jesus' priesthood with a note when he said, the Lord has taken an oath and will not break his vow. You are priest forever. Pa arasim na kisam si uksinga ulfasa Kosrae, LEUM GOD lorela wolela kalal, siya vatie kalla. El fa koinge kume fasim toneto, inoana Melchizedek. Wangin kain oyenge, kain wolelange, konfinesom na ke exudas ng ulay ko sindiyan na ke priesthood la lera na wangin. Wangin pe mamata ko me inta kalemila ashie Fulact legel Jesus. Jesus is the only savior. Pangit priest, final priest si masramram kanya ka. But this oath emphasized that Jesus guarantees the effectiveness of this better covenant. Inesing ala na yo akalemia ke Jesus. Ara panang kikatawa kia sigen compare na ki Epremesonol Melchizedek. Tasak tapit siya siya nga usina na siya guarantee siya makati usina siya. Jesus guarantees God forgiveness of us, and he guarantees our acceptability with God because Jesus lives forever. The better covenant is permanent. Masimit plan Levites el temporary. Kimasilan lemwe el permanent. Nake akketeyac na gifosong dolong na ko shakma orpesima ekle. Pasanan met tolin bel meta. Menelos misia dia kansivil arawrek makunelos. At siya sila mo na nito. Erek man to lalat dia sivil itak yang nasin matsaya. Asya historian Elba Josephus estimate lala elvakla Arch High Priest Alingel Dolu must serve in Israel from the first High Priest Aaron. Na elvak na na fala na second temple sima kadita kele me likiyac AD 70 elosma fong ke iplan high priest nge etal misya ka dala will eventually die sedal misya tari tasak Jesus el remains a priest forever. Nara masimas kinakalimya ke fastong luotolo nge longol lakos nge pa priest nga eletana priest me dama misya. Nalong me ko fact mo inge ilkain mo lalos na kay wasat ka na yurin kat kel inge ane tuk mo inen mo mapat dahil siyak na sin kat kelos. Two teams portray Jesus' ministry for the community of believer. Masimit Jesus ilka inge ane tuk in mo lela elos na kayo mataka na yurin kat through him. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Wangan siye makain orelan kenegin sang mulalamit. No one can help to what Jesus did to save us. Para ke asamram ka na ke Ephraim inki siya ka na laisik shake laisik tekan mulikatle. The policies el foreshadow mo kayo na masima eta ka kipitsesi matisias shakel pa el tonarsina. No one can help to what Jesus did to save us. La in the past, present, the future sins. Mangin na kayo through the blood of Jesus and forgiven. Nara
Jesus is with the Father as a guarantee that our sins are forgiven and that we have access to God. Akluo, elemol nitok mabatbat, and mata, leboleo during God, Papa, inge and intercede flush. Nara, kel ekenai prisia, Christ is our advocate, the mediator between us and God. Shipela laba nga kalemya. He'll intercede for those who follow God. Elina ke interest lasha, presenting our request to the Father. Christ make perpetual intercession for us before God. Christ continues present in heaven as the priest, king, assure us that our sins have been paid for and forgiven. Now, skat min gifas ng laon gosh, kay mainge, Jesus pakain met tolvalet, si makadenena. El matal, wangen matal, e wangen mafokfok inel, el sisidaligi met kulug, ak flatiyak, eniyen flat in kashaw. Dakana siya sinaksafi, la, oye, matamarik makinyak, ki me kisela losa, patakata, kispenchisa, siltakate, alakay lamang. Mayen, masimalimilrela, pamasimakan molikatle. Saya na, el te van a prisaya. Jesus knew no sin. Wangan mafokfok, wan maklukle. Jesus perfectly fulfilled all that God is and all that God required in a high priest who would bring salvation to his sinful people. Pakalimia ke ipru agor fasingan mekos. Metol flat sila singe el tie ne kun palakinyan pakumta na ke mwe manaslasha. Mweyen ta shifeya kelin oye na kewa. Mashifeya kat keo al tien ara makuluk. Blameless, meaning is without evil and is completely innocent. Wangan makuluk kel el innocent. Kemul alfin fela. Pas mweshap matakanasil. Matawaek na kunil peptais lea. El remain completely obedient to God. Pa akalimia ke me James siya sangodit ko fakla. Alu pa ye and nesta simdan God papa Paing. In karangan ang dalik makaim del e katin masyamdan ng aye. E si venaliang da makuluklan fela intie ak fokfokigom. Siya masamram kunya kepa unsustainable, unstained by sin. E lafka masikiak wangen na paye me ma akfofokyella. Peter siya fos ang frak mo oingi katawi nagipedsi ka de ace kashpen main siwo siya kadil karangan na sinwetlal. El karangan maingi na siwos in kasao. Yen may tiya kain kalawi kakulukle ka efla. Na sima ke layman pa set apart from sinners because Jesus' sinless life separate him from sinful creation. Isam ke pelsima metol nge siya rela o yesin sang aton maklukla dala fameta lemil tenayin na ramasingan. Eldena, and he is given the highest place of honor in heaven. He is greater than any other high priest because he represents people in the very throne room of God. El día na Mwet Fulat niya. El día na wana Mwet Fulat niya. El día ini na kisyakilin na kaywa. Nakimakuluklan si Fea na mit. Na tafo kimakuluklan mweta. Ilara kisyasi fan na. Kipel si fan na hinakfulat kipel na kaywa. Kaya kisyakanal si Fea na. Pange o yesiman akalemye. Na ki me superiority lala. Liki
prisma fong ke Levitical systems. Now, uskat may naksafie, masaplan Moses sa shishki Mwet silosin Mwet tolvalet, e ulela silan God, we Fulact maureklet kun masapo. Parek makinya kinchilela wen natal, nakimwet tolvalet. And when saying is was nito, the high priests under the law of Moses were not perfect. They were limited by human weakness. Nara fakla ekitsisel ta rekle sim metol kadel orela si Fulact fakna sin lemil ta orela si ulela ko ele fatiena kalla si fak umefasim metol nito. This oath was fulfilled and the new priesthood came after the law. Pangamalito chima kat me taka hindu tutkem singe Michel lema el taka serve as the perfect atonement for our sin. Kishben Michel lala elikesla na siyesh malalal fungin nag eternal life. Na katala na lal fun fin gatte is masang singe ingain gashes na rol kemola siya. When it ba perfect sacrificing ay prisima falati na kayo siya wangan el de kain should be misia. Fano nage prisya eldal misia tari ayaw eldal. Na Mr. Lipan nga may pange tafu yan malutisima kum di kita kaya belang flock na room. Pange mashiru ka klamalap. Kaya digin ko lumalap ke katilut makun kom inuana pel na kayo inte ka fakak mapayalal masiwaslal. Kaya sui kaksakin ke maliti mata ka pengalong porong wala akas makinya nga na tao na pala. May tol siya nga el mana nito mapat wala tigin na lakalan nga. Sacrificial system si ma kakketeyac yan na si Moses, Aaron, klik natin Israel ngan, klik natin ngan pa foreshadow na, prefigure mo ganyan. Tingin, tres ka lalala akketeyac, war, wangan mga sifac kalimye, kepel siya. Akin na, usya onso ko ngayon, we faka kaksakin na sin God, nakataga, akin met nukewa tikun onso ko ngayon, sang pepel lal tigin nan, or from saflalal, Roy Shafla nagat for facilito. Ngayon na nas wikat kong so kung
Tingin Mwet lagal fung we are finan kuam pa usia un na let gas kengan na let tafla maliti na wowolongan. Ra namnas kada usut pela kun kalia ta meeting ya usut pela namnas kan we ko makalen met mataka super sam na tikun met katakalen. Okay. Ulam tak naim lang tingin megil kum kulomalap tingin shira kulomalap ne shepe ekewo kulomalap finan kuam ne shepe pa ko nenalify tuwo kulo ke shilen sasha ke me lut tang akketeyac kewo kulomalap tingin perle tara tuwo KahsInKol kulo kaksakin gatamlel ne kimie cherson look tuwo kulomalap Preston la Minister Calvin likiyac tuwo we go was in kulo kaksakin gat ke shilo tu sasha kulomalap tamta las malinche tuwo kulo hakke ke akketeyac ke KahsInKol kulomalap ne northwest salik tuwo kulo ke kat shilpe we ko was in lut ke kas matal ke ulu tu singe Jeffersonville Indiana kulo malap Ipru ya foslon megos nas kan riti tigin treskal ngakan riti ke pelchinge Okay. pakange ke metul Fulact mechu el ucap na yan matal na matal ke ye na kaywa el ushan ko so a Christ el te ucakin kisyakan al sifena ke pel pakante kulo malap sang tafila luti na wo silo matikin Kulomalap na siya Ufer. Charlie Johnny den tuwo ela Sacramento pa etikin kamol Wow. chuyas nga Charlie kulo malap ke Artloman kay ngama pangen natikin ngan wi kom kaksakin gat ke katagas shafla Okay. message matago wishe tafila na ipru tafan saptamit it koske ekaya alera la phone la nangin nakadakula ka dintu ya Creed Force litu ke la ko Seattle ko Honolulu ko yen Kosrae ka dalya shu kaksakin gat na wana tikin la kalem menge schedule ka makadash kenge ino ilang silang gat kataga ke mante shilpan na wiowos litu teng Tuesday litu teng Wednesday litu teng kaya na ni ke shet next week Ragadalya shu kaksakin gat ke focus upon bread of life Jesus Christ nam del long akketeyac tigin el som nam tak ne ke Genesis ta ko sam kana le prem ma ta ko fara akshafilai ke Jesus Christ genikin mol su ko ngai nan ta kan kasao me na bana trak from gnya long kalang chinge nan bread of life chinge nan ta kan kasao me shala yak ke Old Testament na likiyac efo min wang in mapai wang in ma she was fin fella singe got no fun no fototulle you can ilala kalim me pienge you cannot save your own soul nakadin te wan at nitin ka ngema elos taga ke New Testament mo masaya sital sano ke Old Testament ito ka ishel talaliki kokolan metrom mo masinge na nakadinte kapasyang nake this is a spiritual weapon of covenant you might have sacrifice system. It was just an outward appearance. Masi machisel da kamisha finchak sine shamatal ka molalan sang ikatla pa nganash. Pange masinge. Na pa katin rela connection chen. Belchikat for laulia lalal fungi la chisel da kamisha mol yakke makuluplasho. Belchi na machi put their faith in Jesus Christ. Ngon lan God ilyak nang machingan. Kosli Genesis saptaluel rela maita ke foko mong yang ke mong lalchivena na machingan tako. Momong chimail sanya misya nganash misya ke ben siakosten. Patikin treskalak kalamia. Siakosten. Sapta tolu fosit course
Adam and Eve attack la dal coffee fall. Dal attack la between right and wrong. Or dal attack making ya. Nara dal sivena shuktan Kosrae la makuluk lal dal. Usie shak fixo kongan. Shigen sang nakomal dal. But they cannot. Fingom sumna ke kapin sapta tolu tana. Kade usie kulun kososko sang nakomal dal. Only God can save our sin. So like that ari ke Genesis sapta tolu. You cannot in your own way save your own self. Naro God din na napay kadin alla kalim kela ngamnar eni na in shipa repeat John sapta tolu fostolu na ke limekor Nicodemus ka tram kel e kamena shipa flop ne ke inchen ne ke how can so on Nicodemus Mwet masa peto shash la ke puklimekor se meta Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Mwet Pharisees mwet lan mwet ben ke masa plal Moses. Tingin tres ka akketeyac wo. Masa pa cannot do it. Only Jesus. Na connection siya pa Jesus la kalmesh Nicodemus ngan. Truly, I say again, unless one is born again, hindi na inchil pa si susla siya. Hindi na siya. Eric forgot by putting faith in Jesus Christ for our sin. Siya sinners. It's every single person in this world. Got no fun na when na rom tolu akketeyac. Kat foto tolu na ke wala na silan ka. Naro ke rapta ko long lutut na wo nga kat fashion le chipa kat len usi chipa fucking kat me katin focus na ke next week me leisinak ako shima ito ka ke len sienri len long tolu sang siya makeng fall on the sin God lifti ko sapta siya first tolu na ke sinyalit kos Uke na KahsInKol so mutawaek read the following week. And taking triskal that come take outline in mga next Monday. Si fella lap singa outline niya nam take or kunokon song. Pang kading okale ke kaslan kat kading te we fella singa force. Kat na pa kading rala connection singa in share pa na kading. Ngam nas pa na si molyak. It's not about outward appearance. It's from the inside and out. Nara Pana chisel fakke me gospel al son sapta akos fostlong la akos. God is spirit. Kadena kenalo ken ngone pai. Kat kulo malap ka atlan nagaywa pangan from kadia laga ngale siber fak kaksakin God ke malitina wo mataga ke kulacnsap na aru sing itak yang fishing chinglen tako from na shish Mwet Kosrae, fact, makatili kesta na siya nga. Mantine ki siyete. I'm looking forward for next week. I'm really looking forward nga taga siya long. Now I'm looking forward pa nga wiowos, Mwet Kosrae. Nara ka belching ata sumna tikin treskal kum kulon na malap. Kata usot pala ko nara from kalye te siya peta ka nage me porain kalye. Kulon malap tikin. Lumalap le Mr. Lipan. kaksakin kat ke katakan ke me kapun to kani lasha ngamo translation chima katash ke nge LEUM to foil lege week fashion fale banakum dinge chima katorela me introduction lesson context ngan metwiash ke katakan ash ke shabuk sifanna translation jinga le kal na finja ka ba fin along silan kat flock ke mandea when the two ladies got some wiowos she nage mantan gatin me dive into nage akketeyac nage mo secondary school ko kanon man ke secondary an backward nakat fa bata ko ke mandanin ito lang la meral offense lan kuno kon si ke mandan nage mayok singan Tiging gumfa mo kadin tagal outline ke secondary an from Lodia ke mandian
Nakatagal ka kuno kon nganin kapashi pa na fast food na phone si kadina ko lang nagesen. By the end of the en full week an kung fin limnister je. Kumeta tarila si fe kasi kung relevant na ke alumit loman. Ale kasha. Nara me ale kasha kat kaywa men. The more we dive into the word, na ale ikesap na siya kadin fast na mit. Nara ngakiyak kay kat kaywa. Nagikapin malutut ke wiksing akla honor your part in the priesthood of all believers. Mr. Liban wasing pa kachamsham kun ke wik na phone siya. Honor your part in the priesthood of all believers. Nara finsha ka pa me in wo manakaywa kat si makat surf nge me efa ka in ko flama kat finshak na kaya. Manakaywa is possible nara bange KahsInKol siya kat pabelte mutul elfin wikat makat pray na silkya esikyak na bangan nget ket mga siya malang sifac malab shoes na kayo we got ke session siya ngayon kate finshak mo week fashion na smooth transition siya ngayon kat kanaki kate akuya na kita fula mga siya malab. Digin gum factor me even ban trumpin kalyam kolkat kay si brain kalye na should be akolin ko was meeting up pray munda ka lowos na yokshipe Charlie Jonathan fin amna lerman kumbange na you for should be fakulo malab chum finne na ke fosse komsenge ala na pa lemedigan mi sepel pa sin orala me kse si main aton na ke makluklasang no it was alek pel na ke wak la malap ke asloman asmalin jake tuan chum nalipan kumda machinge bangan kulong malap la Mr. Calvin prestan and sentex bangan sentex orang asia ko kikasalan kat kumda ka no si tu kikasalan ka daw kimi umamecher sa nuke okay Commission pe machinga tu finalang silan gat digin perli lo malap na sin matlaksiya daw nga si pe bako na nalify si pe flock ne guam na digin ni sira keng lak and the cham alakita line cham singa ki si del ruga lo malap ko bangan mit maasha those that are watching bela kate dai kali ka action ki ko usle ama na falsi bagat training nakate me kali ke pray fakat fashidik nakpas we pray ke mutawakin training lasha kat papa kat nga ke kashalom in wikat kataklin la manago sikyak fal na ke makat kanak fashila ke inim nanak mas kashikat na kewa en matekalim di lashkea la kalan ngan madalom ni shungya kalmen melutu ta yurin matlashinge matlelia matlala kat kilo malap na shungya lang silom na shesh ki katakulan fashilik ki belsingia kada si feedback na vakulo malap na shung ang she ki kashalom ta kalan ngan madalom in wikat ki fashilik lasha en anak na slosyen fulwas kinuknugin maun lom metigam spregat le takadin kan we faka ke Paing mo singe na sin madin kalchesh epe elos na kayo makatsunin mo lash ke tukun session singe kadin nakalemi belaban lang sisimakom akalemi na singe kainim kat papa kat fakulo malap na siyum amen